Assalamualaikum guys. Selamat pagi guys. Selamat pagi dulu. Selamat pagi. Arek endoe arek guys. Arek ngeluh. Belanja guys. Kalau mau belanja arek guys. Gazebo ya ndak? Isi bensin soalnya. Terus narik metingkang gitu kan? Nah, metingkang juga. Iya ndak? Isi bensin sek gas, bensin entek. Bensin bu. Bensin. Ate nang pasar apa ge? Kok pinter heran tak bisa. Ayo mudah ayo. Arek nangis arek jas. Loh, om tiga. Om turu om. Kok bobo om? Kok perlu ndok engko. Berak. Niki bu. Ya, matur nuwun. Nggih. Ate golek apa sayang? Ajenge wates ayam, masih nganu di soto-sotoan. Ndek kumbat. Tim mriku? Heeh. Murah ndek kono karo ndek pasar. Sian. Oh, nggih mawon tim mriku mawon. Mbas nganune napa? Brambang goreng, nganune. Api-api ketorone nggih, Bu. Anu, 6 28 apa pira seperti. Oh. Nggih, ketok iwake niku napa? Kaya Lah nggih. Kuning-kuning ya. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Iki warunge Mas Aris, guys. Tuku ayam. Sampai tuku ayam aku, Mbak. Digawe soto-sotoan, api-api kan. Gumun, Mbakku. Kok api wak niki api-api jenenge. Hei. Lho, ya pengen. Arek kudu gereng lho, Mak. Kena patuk pilek kabeh sak Allah. Coba tak tuku ayam sik. Mak Halo, Jeje. Oh, bodo. Jeje. Gelem saiki? Areke nganu, Mak, gereng. Patuk pilek areke kabeh sak omah. Ya YouTube pokoke. Gumun, Mbakku, iwake kok api-api jenenge. Kalau api-api ayu-ayu. Bakule nyoba. Kok api-api men. Nyapa Mbak gereng? Nek aratan. Untuk pilet. Patuk pilek kabeh iki lho, guys. Iki ya Allah, kabeh sak omah bojoku barang saiki pake. Sik, tuku nganu sik. Oh, ning mburi kono.
Iki YouTube JJ iki, Bang. Heeh. Tuku anu, guys. Oh, ada mbaknya di sini. Mbak, berambang ya, Mbak? Pira setengah, Mbak? 15. Saya yakin. Mbak. Maju mana mengeluh berapa? Seberapanya 8.000, Mbak, 1.5. Amit. Terang amu sopi makan ragu, belum bisa gimana? Dok karuan. Penjualnya cantik, guys. Mungkin kan teh kilo kan nih. Wah, maksudnya. Amit tak milih nganu berambang. Oh, Pak, punya ini tuh. Api-api berambang iki, guys. Sik tempat berambang dhisik. Heeh. Enggak punya Mbak tapake. Aku 2 hari nak masuk, Mbak, sekarang sing masuk tadi. Jae yo, Mbak. Tak gawe wedang. Iya. Karo kencur. Mbak sami handphone. Ya. Berapa? Enak masak-masak. Kentang, Bu. Kentang. Pinten? Seprapat. Berapa? Sing cilik entek lho. Digawe. Nggih, pun mboten napa-napa. Kale seledri. Napa niki? Seledri kalian nggih, Bu. Ya, Mbak. Piro, Mbak? 13. 2000. Mbak ya. Setengah ayam. Enggak, Mbak. Setengah, ngomong setengah daging. Lagi soto-sotoan. Iya, soto tenan, Rek. Enggak, soto-sotoan iki, kucing berbang goreng tok. Dada paha. Ada. Nangis iki, nangis iki gas, nangis iki ngamuk arek iki. Ngejak mule. Kalau masih guyu lho. Masih guyu. Capek paling. Kenapa, Ta? Hah? Enggak enak. Heeh. Hawane mendung, guys. Tetap jaga kesehatan ya, guys. Tetap jaga kesehatan ya, guys. Saiki usume penyakit. Hawane mendung. Mari ini lewat gazebo, guys. Oh, gak lewat gazebo soalnya bensinnya entek. Bingung kok pas macet dalan soalnya jalan terabasan iki. Kok rame-rame gazebo iki? Kok enek opo iki isu-isu? Oh, tempone nek wong dodol. Pak No. Gazebo ini lagi diperbaiki, guys. Wee ini gazebo. Apa ini dibangun nganu? Bangun apa, Nduk? Kayak warung cilik-cilik dempet-dempet ngono kae lho, guys. Opo lek ngarani wis gak ngerti desa iki, guys. Lho,
rapiin kene dhisik. Njero apa ya? Kamu tak masak ya? Oke, kopi ini tak diunde. Kata kau, kata kali mana? Itu lagi dari. Mana hari? Enggak. Ada tak dulu nih? Kata rekan dari mana? Caca lari dengan kokak dengan aku dari kopi itu tidak lagi dibayar yo. Ayo kirim mana? Uli. Lalu ya jadi perhitungan jadi usahakan. Lah, enggak usah kowe. Kalau ada suara-suara mah ngomong masalah bagi dari nom menginjak pernikahan dengan masalah paling apa dulu. Iya toh. Oh halah ayo. Apa dulu? Jadi apa dulu guys? Iki arek pintar iki guys. Duduk nih. Duduk nih. Nih nak. Ya. Cut. Kita lah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya air yang dulu. Kasih mam dulu. Yo. Iya, mari nek kene. Ayo nami pecah. Cilak tuh, iki cilak dhisik. Papa yuk. Oh, Mimi. Ayo. Arek Mimi air dulu. Ngono lho guys, ini guys. Yang tutup botol, yang tutup cerek. Ayo Mimi apa dulu? Amin, arek kami pati amin. Bismillah. Loh, ojo cipai. Loh. Mi iki lho. Banyu. Oh, mi kene nak. Wes saiki ae. Iki urang iki. Nah, saiki. Jajanan siapa nak? Jajanan Nduk. Berarti kita mau. Mama tak masak dulu ya. Yes guys, arek ngarimi obat, ganti mama sing masak. Dadah dulu, dadah. Dadah dulu nak, dadah, kiss bye dulu. Sampai berjumpa lagi. Duduk.